Kaunti ya Kilifi ni imwe ya kaunti iria irandikithia namba nene ya arwaru a murimu wa COVID-19 ni undu wa Aikari kwaga kurumirira mawatho maria magathikitwo. Ni kurumirira atongoria kuma kaunti ino morite Aikari guthingatithia mawatho niguo gwithema na muthemba mweru wa coronavirus wa Delta uria ni ugwati munene. Tunakutana bila kujua, tunaisha bila kutambua. Corona ni janga, corona ni ukweli, Kilifi ni kubaya, watu wanakufa na corona. Na nataka nilizungumze hili kwa sababu nilikuwa nafikiri hata mimi ni mambo ya hatihati, lakini corona ni ukweli. Kwa hivyo tunapokuwa tunakutana hivi, tuhakikishe kila mtu anachukua personal responsibility, kuhakikisha ya kwamba una sanitize, una keep distance, usingoje polisi kuja kukufanyia, wewe mwenyewe simama. Kwira ciumanite na COVID-19 kaunti-ini ino ni cia kugegania amu nyingi cia ikuũ irahanika, mundu umwe wa family akua, andu angi a family iyo makamuma thutha. Minista wa ũgima wa mwĩrĩ Mutaikagwe niugite ihinda ni ikinyu a Kenya guthikaga endu wao ni hinya ta uria kwahoteka na magate ya mitaratara iria gathikitwo. Wale watu watatu ambao tuwapoteza ndani ya wiki mbili, wale mjini watu walisema tuende tafute mganga, labda wamerogwa. Wanasahau kwamba kuna COVID. Na hii COVID ikikujia utafikiri umerogwa. Manake inaweza kukuingia saa hii, labda baada ya masaa fulani, kama huna kinga ya kutosha, unaanza kuhema, baadaye unaanguka tayari unakufa. Umuthi andu 800 ni manyitikanite na murimu wa COVID-19 guku bururi-ini na gukinyaniria ithabu ria arwaru. Aria arwaru 211 828 gikiro kia ugwatania ikirugamira gicunji gia 12.3 harĩ igana. Arwaru 278 makihona namba ya andu othe mahonete aria andu 197 307 andu 32 magitorio ni murimu uyu. Namba ya andu othe makuite ikirugamira andu 199. Ngiribotera Kameme TV, Ritana wa njira wa bũrũri.